O le teimi le nei, o le a ei tangata voe mana o mia na sa iti. Ia na fai pere o la tau specimens. Fai la ko samples, fai le sample le ngia mo me ka le nasal swab. E tu ula le me pise me hoe vitaringa i tonu le. O le puisu na faa so le anga i faa i. O me no le stoa i le medium e stoa i. Tu ula le tonu. O nā hoi nā le tu whātasi o na transport ai lole ia tunu mau e lua labs ia e whamau ni mai whai WHO o le lab i New Zealand ia manalo i Melbourne i Australia te loila le o tawhia ia e tele o waalele o le mwhai into e aveni a tātou tests por ni tātou samples e ave sa idi mo toi whamautu mai o le tūranga lene e whaiala ona teu lea teu maluale tono le tātou lab o iai le manatu i testia o fo me saina i lima se laula ko test-based kits vai dea mai o nāna la whaongalo e testai i tātou ia samples ia o whaputu o saropo o fitu pe valu teimi nei tātou samples ia lo tawhia nei ona o le mwhai ona ave a wha pe tuai male na o lea ho ie mātou te waai o le tau mai e le Patunu World Pacific le SPC lo so tai a wavala lata ma le WHO e ei masini le nei pe tolo tātou masini nei e mawhai ona testai foi ai se donga la e mai le me o le cartridge fa pitoa me le pe le se pu tamai pu fana fele ona utula i ektonon masini e run nai e masini on tala mai la le SPC ma te precho mo sa po aperila stemi aperila o le ama o mai ai ia cartridge ia ona fai do le ona fa tino e te test ni tulanga la na ai ia ne ia se pole ngole tunu o me te le test ai e confirm mai al tonga fitinga pui nga de o tau fi ai la e fai a tonga fitinga fai pui nga pe lava o le tangata o le o ma ne ia fai ona malu pui nga le te le tunu tu rangala na le ai ni che we se la ngona va pena wa o le vai nga yo nga se me o ma e de va pe o le test ia on confirm a tonga fitinga me fa tinoina mo ngaluenga le fai ai le fata di ese test ya ole lo confident that tu tanga luenga te bine o lo lava ma e le tulanga le fa na solo nei mo le fa mo tu wino tesia awana poli no na fata o tonga fitinga ole mele yai no fiangan nai we have to do what we have to do fai me tau vai vai fo i lungo me iem fai un tatou fa ngaina e le fai un tatou talia tu pe talia New Zealand po Australia o le fai te pe foi la le me la le e si masini o fai me stanga e me fai un fai ai ia a tatou tangi masini na ia e ma tuatu fai ato ase si poto le la te le set up e mo fo pe to dua masini ko fai set up ale foi la fatali le vede wo fo mai le te pleto man SPC ama fai na mai ya fa ngaro masi e le tau fai se ngar venga tele ai ala wa tolu tato masini fa pena le ni en fai do na mai do ia na fa ngaro le e wo masani fo yo tato la to lo ngalo e tonu tanga venga fatti do in tele testing Leausa o ta ua si tu mai ta ilea pa pe o lo ta pia mo lo masalo mia o la si tu la ma voi ia tu pitino o le temi ne o le so solo mania le te mai ta sa ma ua le vala o mai po le sa lo po tal suta si po ona ua e sa mai ta i o la tau le ia quarantine o mai ta ia ekis filten malo tu mai ta i whainga renga i dungo le valele ia sa mo e wasteless ia mai Malaysia le ku foi le ngalu mo tato
valele ia whapela ua fiva toe ia na mailo lea ia mato vailanga te ling whedwa i dunga valele ua mailo lea toe isolate tonu le tatou po ture ua isolate ia ma tu ese ia mai wapene ia o le polenga pe mene tawhi mai tatou polenga lava ia e ono maua le whama ia nea hoi lai whaianga test ia rare ta oto nei se i maua le test ai ia nai whaua wale matai tuinga ma na isolation ia matonga fiti foilo na fiva wa atoa nei le lusu whai tu rai le toi fiva ia nea vo e matoma na tu ea deo de AF tu nai ia po se COVID pe le ai ona o le teste va vei ona i lole le ai mana ia na ua tonga fiti ia i le taimin nei ia lona fiva ia pe i voi whawhauringo se furu ia le o ia tūranga whapena e whaatino ai mole tūranga la lewa o le te mai ta i pe se sanga lue lunga vani o mai ta o te pui wa lewa o na whaia le ngā lua ngā whaia le mata i tū e le mtanga lua surveillance me se a tangata na malanga pa tasi mai o lo masaru la se tūranga o ia ina ua ali ai mai le whawhitauri le stora i sa toi whapopo umama ia pepa ia o le tamaita i le na malanga mai nei i le aso sa aso luas futasi in malanga mai Australia le na ua whamautu umama i tonu pepa o le malanga ia maamatai lo ona wala au ia tangata wa e maa lātou telefoni ia o anafi le so atoa le na amatalona mobilize ia e valua mātou teams o le awha il pātese le na e fitus fuluonu tangata ia e maua umai whamaumonga wai le ngata i whamaumonga i mipuisi a whamaumonga fo ia le tātou pepa le Soifua Maloloina le whātumu fo il tangata ia matu seilo na whiawanga ma ne sa so ta ia ya lai o mai ho te ni lai o a team si tu e fatal ta no mene ta o le contact tracing ya na mo ya team si fa ngala ma ko call center le vo ina sa fa tu ina to uma sa malanga mai malanga le ai se fa lo ina po e si swinga ina fa lo e me se po ta fiva pe to mo word fulu ia so tai mai pe nem tanga venga e fai fufua o e nisi o to e tau fia o lo masa lo mia wa bien KOVITI ia sa va ia tai melen no foi e la ia masa si o tai o to o alia e nisi fa fitau di ia pe na tal no atu el tele o tanga tai o mo mai en vala o te la ia masa si o ia ne foi vorenga tai tanga tai o te ara fa si di o la to ainga tangata ia vavala lata ma tangata ia mai tono le pasese ia me umala ia tali el tato surveillance teams ni e valu mako teams e whaanga iui nei ia vai for the area anga ia la to tali atu ia i tele o vala mai ia pe na silafia foi de wa umi telefo yo falta to call center le ono numero na ye e maka ko 24 hour number le hotline free de vala mo to surveillance team e ba wa tu le ngata la e vai nga le ngata le o pole le tu e mata i tu ngata ia na wele so ta inga mai lo masa ai lo ye fo male la tu nga le ole asi ono fuanga fo ia lo Ja. O mea o mai a ne whai a ne surveillance na amata mai a fo ia ila tō lai home quarantine po home isolation tu atu talu fo ia na amata ia ne tato vava aiwai le vai nga mata i tuina o le nga sengasen ne ia so le mamawharo nga ringa sa i surveillance division o le mtanga ringa i le vai nga o tato borders vai nga tato tua oi ia male fitu na inga o wenga ina ia vave o na iloa pe a ese whama ia wa o le afo
o le definition area surveillance is early detection. Early detection. The collecting of the data, and analysis and a timely dissemination. You have a fight on principles around surveillance that way. And if we learn the kawanga le lei ngao mai tonu information. You have na maua le ia na averole ia ila to fa ia tonu e fa ia ni. O de taua na vaenga le Soifua Maloloina ni. Ai la te lenga e maua tu mai papabonga ko le mai isia tu wa luma ia mata mai pa Soifua no coronavirus la si papabonga muli la te mai de voi. O le taimine le vaai o Australia to i tiali mafea la tau cases. Le o whaafe iwa se lau mata tōru. O se furu ono e la tau wa manliu. O fiti o la etu mau de lima la tau. Ngase ia o confirm. E le eisi tasi o maliu. O Tahiti o tolu sfulu lima. E le i maliu fo si Tahiti. O Guam le si tunu le o lima sfulu ono la tau. Cases. Ia tasi o maliu. New Caledonia. Tasi atu nu watu motor Pacifica. O sfulu lima la tau ngase. Ia New Zealand le o lima se lau lima sfulu ma le lua le faita wani. Ia o tasi o maliu. Ia Papua New Guinea le tasi ele yese si o maliu. Fuala ia tato. Ia matimi ni ere yese kako confirmed cases. Ia lea wa avea kako testi e lua se fulu ia fo umai negative ia lua se fulu. Toi fitu la ia tauto ni ele ia o ele laboratory test dai po fer me mua ia tawana i lo le. Ai be no vai atu over le lua se lau mon tupu tangata ia wa. O ia le surveillance team e fer contact tracing. Sili ai ia ma side i tono me se ape fa pe sai fafo. Ai New Zealand po Australia pe tu atu fo ia. Isi atu motu ia, isi atu no ia la langi tele ai le ngase nei. Na le tau fuana i. La se pa poi na lo pio. Ile malo la tu to tele o se tu la mata pefi ben. La se la ta ile e mo. On va ai al semini ta tau fu ia tu no mau. Ma fu o mon meni o feo ai. On feo ai o atu isi atu no le o mai tu. A fofo ia New Zealand e fai tau tele o tanga tau toi foi mai la tapuni po da su New Zealand. E le o mai ma mai. On vai ne fe ave e tanga tai de fe ave yes. Ia on le faftai tele tatu malo. E mele o fai ni o tapuni au tatu borders tatu tua oi. Ia na o mo ele na si tatu va ai tatu tonu tatu. Amata mo te mile tapuni e se tanga i ruma. Tatu va ai uma le nei fa pe ono pe fia vai aso. E le ai tatu case. Na fai le tatu fa pe atu. No vinga le io o mai ale corona ia tatu. A tatu le liuro tau fa matanga na isi mea ia pa. Ia ai va ai ia le fa ma ia wa le si me tatu pole le second wave. O many viral outbreaks. So se virus tele virus e una saude wave mo. Ia tau tua mai manisi wave na e vo tau vai atu le por mena o sei na le tau mai wa. O to ia dia es ki sei na. Ma fola tangata pu to fo i mai. Po tangata sei na lo to fo to fa to fo ia to no sei na te va pe. Ia me uma ia va vai tu ia ta fo tu nga ele tu no o popor. Fai me ele si lo fia uma. No fo fale il to no ngore so ma. No fo fale si dia tu ia ni ola fa sawina. So ano no fo uma awol so no fia il to no. Fa tino uma me masani e le na o fa no ma lima. O fo il so na fe la talata solo le si les. Va le fe men me social distancing.
pe a to se lua mita pe se mita e vai o non me pe a tale ona pe se idea me fa pe o le fa tuanga nga tata wa tunu ya me sai na to mo we singa singa se tu mau ya o pe so ka to mo runga ya vai voi ne over le ono su ya le fa ona to sanga ta fi vai e va pe se io e fai no fio na apo ele virus ni e tangata ni